سلام تماشابینان گرامی، خوش آمدید به شبکه ما. امروز ما شما را با مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. حتما در شبکه ما ابونه شوید تا اینکه از همه خبرهای تاجیکستان و جهان آگاه باشید. بنابر سبب بازگشت شماره زیادی شهروندان تاجیکستان به وطن در آستانه ماه شریف رمضان و بالاروی طلبات به بلیط‌های هواپیمایی از روسیه به تاجیکستان، شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیط‌ها را بالا بردند. شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان تعرفه‌ها به خط سیرها از روسیه به تاجیکستان را به حساب میانه 20%، یعنی تقریباً 400 سومانی بالا بردند. این به آن وابسته است که در این وقت اکثر مهاجران کاری تاجیک برای همراهی عائله‌هایشان جشن گرفتن عید رمضان به خانه‌هایشان می‌آیند. در نقطه‌های فروشی بلیط‌های هواپیمایی شهر دوشنبه نزد بازار شاه منصور به ازیا پلوس خبر دادند که عین زمان نسبت به سفر از دوشنبه به مسکو نرخ بلیط‌های هواپیمایی به خط سیرها از مسکو به دوشنبه 400 سومانی بلندتر است. همین طریق نرخ بلیط از مسکو به دوشنبه 2640 سومانی و از دوشنبه به مسکو 2190 سومانی ارزش دارد. قیمتشوی بلیط‌های خط سیرها به تاجیکستان به بازگشت شماری زیادی مهاجران به وطن وابسته است تا که عید رمضان را یکجا با اهل عائله‌شان جشن گیرند. چنین میگویند در نقطه‌های فروشی بلیط‌های پایتخت. بعد از انجام ماه شریف رمضان نرخ بلیط‌ها پایین رفته، در همین حال بازگشت مهاجران به روسیه آغاز می‌گردد و از احتمال دور نیست که با این سبب نرخ بلیط‌ها از تاجیکستان و شهرهای روسیه بالا روند. نرخ بلیط‌ها به پرواز نزدیکترین از دوشنبه به شهر سنت پتربورگ به هر دو سمت 5000 سومانی و به یک سمت 2470 سومانی را تشکیل می‌دهد. نرخ بلندی حاضره به آن وابسته است که شماره خواهشمندان خریدن بلیط به هر دو سمت نیز افزوده است، گفتند در نقطه‌های فروشی بلیط‌ها. بلیط به خط سیر دوشنبه اکاترینبورگ به هر دو سمت 3960 سومانی و به یک سمت 1980 سومانی ارزش دارد. نیمه همین ماه شرکت هواپیمایی روسیه‌ای یمل به پروازهایش از فرودگاه ژوکووسکی ولایت مسکو به تاجیکستان آغاز می‌کند. پروازهای منتظم به دوشنبه از 19 ایون، روزهای دوشنبه، پنجشنبه و شنبه، با خوجند از 21 ایون روزهای چهارشنبه، جمعه و یکشنبه انجام داده می شوند. در این باره به خدمات مطبوعاتی شرکت هواپیمایی کامرسانت خبر می دهد. آخر ماه اپریل مقامات آویاسیونی تاجیکستان و روسیه در تعیین شرکت دوم هواپیمایی روسیه از فرودگاه ژوکووسکی و همچنین بکار کردن محدودیت پروازهای شرکت تاجیکستانی سامون ایر سازش حاصل کردند. از روز 3 ماه شرکت هواپیمایی تاجیکستانی سامون ایر درباره برقرار شدن پروازهای هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند به پایتخت روسیه خبر داد. بحث‌ها میان مقامات آویاسیونی تاجیکستان و روسیه روی این مسئله قریب نیم سال ادامه یافتند. ماه دکبر تاجیکستان با اجرای پروازهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکووسکی به تاجیکستان اجازت نداد. در نوبت خود روسیه با پرواز هواپیماهای شرکت سامون ایر به شهرهای روسیه محدودیت جاری کرد. خدمات علاقه تاجیکستان روز 7 ایون فعالیت 4 خدمات پشته فوری بین المللی DHL، UPC، TNT و پونی اکسپرس را به سبب نداشتن اجازتنامه منع کرد. ماموران خدمات علاقه به در دفترهای این 4 شرکت مهر زدند. مسئولان 4 خدمات پشته فوری بین المللی DHL، UPC، TNT و پونی اکسپرس میگویند که روز 7 ایون نمایندگان خدمات علاقه تاجیکستان آمده به سبب نداشتن اجازتنامه یعنی لیسانسیا به در دفترهای آنها مهر زدند. نماینده شرکت UPC به ازیا پلوس گفته است که این شرکت از سال 1994 در تاجیکستان کار میکرد و تا حال مشکلی نداشت. خدمات علاقه در سال 2004 لیسانسیا را بکار کرد و ما در اساس ثبت نام در اداره انداز کار میکردیم و تمام اندازهایمان را میسپردیم، ولی امروز صبح بر وقت نمایندگان خدمات علاقه آمده به در ما مهر زدند، به این دلیل که ما اجازتنامه فعالیت نداریم.
намояндаи ширкати TNT эътироф кардааст ки хадамоти алоқа ҳанӯз 2 моҳ пеш онҳоро дар бораи зарурати гирифтани иҷозатномаи фаъолият хабардор карда буд. мо билфосила барои гирифтани иҷозатнома ариза додем. аввал ба мо гуфтанд ки пули иҷозатномаро баъдтар супоред, вале баъд дархости мо рад шуд. ҳоло мунтазирем ки чӣ мешавад. ширкати TNT аз соли 2005 дар тоҷикистон кор мекунад ва бори аввал ба чунин мушкил рӯбарӯ шудааст. намояндаи ширкати DHL ки аз соли 1993 дар тоҷикистон кор мекунад гуфтааст ки рӯзи 6 июн аз хадамоти алоқа номае гирифтанд ки дар он гуфта мешуд ки то замони дарёфти иҷозатнома ҳаққи кор надоранд. ба дунбол субҳи 7 июн намояндагони хадамоти алоқа ба дари дафтарҳои DHL низ муҳр заданд. масъулони хадамоти алоқа ин тасмими худро шарҳ надоданд, вале якбора баста шудани дафтарҳои 4 почтаи байналмилалӣ муштариёнро ки тавассути ин хадамот асноду дигар коғазҳои зарурияшонро ба хориҷ мефиристанд дар як ҳоли сардаргумӣ андохтааст. онҳо мегӯянд ин ширкатҳои байналмилалӣ хидматҳоеро пешниҳод мекарданд ки почтаи тоҷик тавони анҷоми онҳоро надорад ва агар ҳадаф холӣ кардани бозор аз рақибони почтаи тоҷик бошад, пас ин як зури беҳуда аст. табибони шаҳри Ваҳдат мегӯянд 3 моҳ боз маош нагирифтаанд, вале ҳар рӯз бояд барои хӯроки коргарони сохтмонӣ варзишгоҳӣ навъ 180 сомонӣ ҷамъ кунанд. табибон ҳамчунин аз ҷайби худ як дафъа 200 000 сомонӣ ва ҳоло ҳар шуъба 5 000 сомонӣ андози стадион супурданд. як гурӯҳи табибони шаҳри Ваҳдат ба Сомонаи Ахбор шикоят карданд ки сохтмони варзишгоҳи шаҳрро ба гардани табибон бор карданд. ҳамсуҳбатони Ахбор гуфтанд ки онҳо бо далели ба ҷашни Ваҳдат сарф шудани маблағҳои буҷа 3 моҳ боз маош нагирифтанд, вале сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат Буракова Дилбар Ғаффоровна табибонро ба болои ин андози стадион бастааст. мегӯяд ки ман кор надорам, аз хонаатон ёбеду биёред ва супоред. як бор аз тамоми кормандони муассисаҳои тиббӣ ва дорухонаҳо 200 000 сомонӣ ҷамъ карданд барои сохтмони варзишгоҳ. дина боз ҳар шуъбаро 5 000 сомонии дигар андози стадион бастанд. дина аз хона пул оварда ин 5 000 сомониро ҳам ҷамъ карда додем. мақомоти беморхона ҳамин тавр аз ҳар дорухонаи хусусӣ дар шаҳри Ваҳдат барои сохтани варзишгоҳ 500 сомонӣ талаб карданд. мудири як дорухонаи шаҳри Ваҳдат ба Ахбор гуфт ки дар ҳақиқат чунин андози стадион аз онҳо ҳам талаб карда мешавад. мо як бор супурдем аллакай ин андози стадионро, вале боз гуфтанд ки ҳар дорухона бояд боз 500 сомонӣ супорад. пурсидем ки барои чӣ охир? Дилбар Ғаффоровна як гап дорад, муштариёни шумо ҳамааш беморони моянд. барои ҳамин не нагуфта бояд супоред. табибони шаҳри Ваҳдат мегӯянд онҳо ҳамин тавр бояд ҳар рӯз 180 сомонӣ барои пули хӯроки коргарони сохтмони варзишгоҳ ҷамъ кунанд. табибони Ваҳдат мегӯянд онҳо ҳамин тавр бояд ҳар рӯз 180 сомонӣ барои пули хӯроки коргарони сохтмони варзишгоҳ ҷамъ кунанд. онҳо аз дастгоҳи президенти Тоҷикистон хоҳиш доранд то омада ҷилави дастандаркорони ин низомро ки дар шаҳри Ваҳдат эҷод шудааст бигиранд. аз ин қабл омӯзгорони мактабҳои шаҳри Ваҳдат ба нашрияи Паём шикоят карданд ки 3 моҳ боз маошашонро нагирифтаанд ва вақте ки аз сарнавишти ҳаққии кории худ пурсиданд, ба онҳо гуфтанд ки маоши онҳоро барои ободонии ноҳия сарф кардаанд. ин буд он ҳама хабарҳое ки мо дастрас намудаву пешкаши шумо намудем. бо мо бошед, обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед.